Hadin wa Jainte Hills Autonomous District Council JHADC ha ka arpau pratari u Januari araja arphonru dapen mi go ya ka hukum ne ka notification wo tipmit ya ki arspa so pau sotali ki jaikur wa ha ba po upuru ang yongka hajrong ini ha ka khat sotri uni ubnai ha ka yalang yong ka dorbar ki wa he kurri jaintia wa dapen man ha community hall ka pepeli jwai he amlang ki Presiden ki General Secretary wa per ki kur dapen singau go ye pediang ya kini ka notification wa hawadang MI benta wam puchebha han lakat tele de ikhublai haro ki yo CM ga JHADC uthambor shiwan deilang ki the court executive committee hajrong ichimkhia yong ki upen yo itimit yakikur kam wada deb dawa gi nei por chepor u presiden ka dorbar ki wahe kur rijaintia ukru el periat hawa kalam hadin ga yalang khana wahagani ga singi de chna gi le ya ka drafting committee de wathung yo Dr. P nong tudu kam u chairman wa elat shooting kam u secretary hay wagani ga committee ubu renti no ko de tho itar ya ki jai kur wachim jai na ka bay nei bha wami ikul mar nei em ki wachim jai pa we ka dorbar ki wahe kur rijaintia ka wachim ya ka kur ka jai wawan na ka bay kam te kwa gi le wo pen ne yeni kani ka drafting committee daw tho bania bha ko ye kani ka bentana jrong ubu ko le dei tho ye rukom sanchar ki kur kam ju le ka benta wo pen skhet he ya to iyo chil traim ong ye kani ka drafting committee de ipor le banai upen dep ki ka hadin nei te yo pha cha ka district council nei benta uyo itimit da ka ain heju ipor kerpat haro u yawaro ki sengkur wo bo no ki dei tho ya ka param ka kur yong ki wa kaman sedang gi we ki yide ki jai kur badang ya kam kur gi dapen singau haro gi ye benta wa ki sengkur ya tengkho gi he ya to wa ka registration nei bha wa ya ki sengkur le dapen ha pho ka society registration act ne da ka wi ka an wo timit ka sarkar India kam wa man ye ki wi tawan ki jai sen ne kan hun wa em hari India tang wa hajrong ini ong wa singau khia bahagi wa da cha pan hap lang gi kham tam wa ki to ki wa sanchar ya ka jai bru ha ka jalami khalia ya gani ka benta le daw tho ki cha ka district council yo timit ya ki sengkur da ka an khnang yo lai ya tengkho ki bagi an kri India ite to de wo timit kerpang ye sanchar tre ri tri mulung najrong wa da korpat ki le ya ka sarkar jilla ni daman ka dorbar yang ki ve ko regentia ka wa ki presiden ki jen secretary nong kit kam yang ki sengkur ki wa per ki am ha regentia yang i dawan kin ne haga nong rem ka wa siau khia ki he to wa kat council dapen mi ka ni ki singi dap ya ka notification ka wa timet ya ki ki kur nei bentaw yo ti kerdan kam shil trai ta kani ka yalang yo man ne man ka ko chong chet la ju por la ka yi chem benta ni ki be kur ki babon da am kani ka jingkali ka wa haya to wa ni ka jing penmi na ka secretary yo ka JHDC ka jingkali ka wa kani ka kur ko temet to ki ni kur nei ti da mat halor kani ami ka jing ya umdom mila tangwa him ka rayo ta wa pediang hika e ro e yo chief CM chief executive members ma thombor chiwat wa ka executive committee ge o ka secretary he ya ta wada bin gi pun mi ya ka ni ka jing tho ta hajui por la da e ka rai la wa nagani ka jing ya cham wo pun mani da form mi ya ka ta drafting committee ha ka wa ka ni ka drafting committee ka wo pelayaka da o Dr. Pervison nong tedu o manu presiden yang ga kornong tedu o manu chairman wa secretary hini ta uma elad suteng wini ki khandro wa ha ki dam nong ba yang ko sutek wa ki bitawan ki members kani ka drafting committee ha ka wa ka jing ang note ki yang i ta yo pelai ba ya isin char ki kor to tho i ki jingmut yang ki kor ki bachim ya ka jai kan jan ka bai netewan ki bah kur hite wa ka bor yung ka kur wor te long ba ni ka drafting committee wan wa ipor ka le banai te ka wan yo e ko ye ka ni ka jing tho aden the final na ka committee yo e che ka council hay wa ka council on yo pun man an ka lang ba ka schedule ki kandan yung ka kamde bon ka India te ka to ka banta ka kong san bhan ne ka yo e kalam ta sagawin ka bantan heto wagani wa niliang yong gani ka drafting committee da bo iga jingkan tu karpat ila ya waro ki sankur ki am harjantia namo ki sankur ki wami na jantia ki am chkiwitawan ki district na chkiwitawan ki jalla ki wehim ya ka jai kanjana ka bai wa utho no ki ya history na ka param wa kamon wa ka kur ki yong ki sdanga wa kayi ki kur ki ya to ki dam nei te wan
Mandayo ka kan history yang kur jar ki kur niliang yang kan ka drafting committee chro ka dorbar ki be kur regentia ya penpsia ni hakal council lembaga executive ya bo ka jingkar pa ya timmet ya ki san kur waro ya ta kawa win ka kaman gu ya ta kho re to ay to organic registration kat kauman kate ki san kur ki bo to register ki ha kat ka society registration act kauman ka an ka timmet ka sarkar India kiwan ki kanhun kiwan ki san ki ba India ta heta bagani i kam ki sankur ki wa em go sanchar ki kur ka jat ka hirim nagabai ta chami wa to wa ila da hab langi kam ki tai ki san ki bonjan nei ti da em ka jing snyau khia wa ila umani kamte kamtam la wa i mani ki nok sanchar ko pon man ka jat bru ka ni jala me galia ta da me ka rai ni wa langba ka ni daw tho i chi ka council yang ka JHDC yang timmen na kat kam ga an yang ka schedule khanang wa yaw lai we ta kho wa gi an yang ga ri India ki wa ta man lai lang i kam ga ni ta mat em ga jing mai i wa ta ki kur em ki we ta hai sanchar hai kam da loi hi kam ki ilaka ni kam raj em ki koran ki em ki khandau em ki thau ki bhau ki yong ki ta nei ti da yaw lai u ta kho ye ki te ki khajana ki bon jan ta yaw man ko ka jing temmet ila kam ki sanchar tre melo ta da bo i ka jing tho hai ju i por le ka jing kar pa ila boy la wan cha ka sarkar Meghalaya ya pun psia aga gajat khnang wa ka sarkar jalla ge ila yaw temmet na ko ye ka san ko ta katte ta mon ka government of India la langba ki an ki yong ka khamtam kat ni de yoi wa to sarkar India ta pai khmat bha ko chi i tre melo nei banta wo em ka ta ka roi ka par ko ya da ya ka riti ki dustur ki yong ta kini to ki banta ki wo kongsan ki wo lei ta karmani wa langban ni ka dorbar ko wanan ko luti ka tu chak phrak ha ka ki bitawan ki sen kur le ki wam pu ma ti kurja yong ki chak council wa yulti ha kini gisngi wan summit lai li tho na wa jo ipor le ki sen kur yo manno ki embor ha ka sanchar khada kham ta muskhem i kurja na ka bai wato wa ka bai tiblut ibara i sankur na ki skur ki wan ka jaj yang ga bai da mani wa karpang tam ha kar parthai waro uila ni tida kwa i pen scam mo ya da ni bar ayato ga banta yung ni drafting committee i wada chna da form da sanyi kan ni wato wa kwa i bo renti na ya ka banta yung ga kur ka wa chim jaj na ga bai ka daw to kwa i pen scam na to wa em ka jing ya kalam ya khana chi ya jahat bagate ka chimkur to kulmar ka wa em gi te him kur no pa em gi him kur no chenrang tan rai hai i kat ka man na dorbar ki be kur rijain tia to ikur rijaj wani na ka bai wakha to pun skam yete ta ka kan ga drafting committee utho yelli no ba yeni devo pulia nei te wan ge banta yong u he kur wa to ila gani chami kat kam ka shil tribe certificate ni liang ga sarkar India ga onggol ang baki online registration kawa lada poy gitu go yo kurim lakhar na yo kurim khala je lada pan ki ya ki shil tribe ya ki khon ki yong ki tamat mkam ya ka NOC na ka jingtho na ki wa yong ka kur wa pediang ne pediang gi kata nei ti daw mat helor ka ni kawa i ka ni drafting committee ka banta wo tho hay to gani demiten yoman an golba council waga government of India la ega shul tribe to do ya ki tai dan hi ki determine na ka council kita ta uksim jet na gabay